Kipat ba nong Shnong jong kikat arteli ki Shnong hapo kathan khapot ak distrik ri Bhoi. Ha kesin tho dieng kele mi pat ba ban Pyrshah ajor ke Jingtmu ban Jingpynkynriah no ek Jingshna ek Surok ek Balamang ban Bhoi ki Shnong. Henrei la Jingpynkynriah chawai pat ke ban penyaso tang ya arteli ki Shnong. Hagani kesngi gisamla kirang ba bat kilong kemia na kikat arteli ki Shnong kelelum lang hapo ke Shnong Cibra keberan marjan ba ke Shnong Terngah ki bahab ha kejirang constituency. Kipat ba kila penpawe ke Jingsu lengo ke bakrau lor ke Jingpynkynriah ke basendat ke Jingtmu ban Shnai ke Surok Balamang dengan North Eastern Council. Ha ke ban nadu nengkong nadap ban thau badru ban Shim Jingkhen ban Shnai ke Surok ke ban peneso bat kikat arteli ki Shnong ki bekentup ek Shnong Cibra, George Iem, Nagrabil, Jermang, Pilangku e bat B, Tamalbari e bat B, Pahamjila, Umlathu, Penkersi, Penker e bat Umsen. Kinong alam jangka kenhun kira upat ba ke bala Pyrshah ke Jingtmu Jingpynkynriah ke Jingshna Surok ki kentup yo monu areng chobin je sangma ka ringku moni marak baru bosko nongrum bar kila penpau ke Jingsongkhya ke bajur lor ke Jingtmu Jingpynkynriah ke Jingshna ke Surok namar nadu nengkong ki bor beri kemi ban Shna kila dep ban wantau bat ban Shna ke Surok lengba ki khat arteli ki Shnong bat klam kanu kono kadau la Jingpynkynriah ban Shna ke Surok ke bar penyeso tangye ke Shnong baina nobi bat penkerbi. Kilong bagi ni ki arteli ki Shnong ki Shnong ki beduna ba ki nong Shnong. Bat ke Jingpynkynriah ban Shna Surok kan long ke Jingdu Jingmentoi ke bakrau ba ya ki khat arteli ki Shnong ki bedan marjan bat ke jela Asam. Kamtam haba kil angnot la bon snem ban yo no ek Surok ban sok hakalet kawan. How it has been done without the knowledge of the public concern because most of the people who are residing in that area has been it seem to be neglected. And because of this reason, whether it is it has been done without the consent of the public, or we want to know whether some people have been forced to divert this road instead of going through our village. Maybe the public has been dubbed or maybe mistaken to construct the road, ongoing road construction to other direction. So in that case, I want to give some message to the Chief Minister of Meghalaya, PWD Minister and some PW official also, whether it is possible, since the road, if the road is sanctioned for construction to such particular area, can be diverted to other direction. Kami gaya bangin sok Pyrshah ya kan jinglet juga sok na bukir hari kelong ko bangin suling ngo bahadin bagila bagila ya ka measurement na kini area ka bari baniya na umlathu ban apungke na terter na gravel dan poi satai hadin yung ka measurement ka Surok kaya nang na klam ka jingtup jong pat ba tini pat ba ngila sukman mo bakan wan ka Surok saya kumenta kumbala dekren sakmat ba ngimna na ka jing Pyrshah bakan ya ka Surok kano ka Shnong hendrai haba piwan pan ay ka measurement kumot bispun kemen kanya ngi ma hendrai kendala day banyak kayak nawe kini dapat kajing sulungo ke bakrau tingi bu dak kajing keli balik kalong ha kane kerukom bat lane kata kajing thau ya ka Surok na kabenta bakan ya yang bakan grabil untuk kadon dak kawe ka sanction ma ti kwa ban yo jing sai halor jong kata ya lai nang ta nyum kwa ban ong i mangalong ma ngin Pyrshah ya kajing boy jing Shnong dengi kwa ba kana kajingan measurement ya ka Surok bakan ya yang bakan grabil situ umlathu terter ni kwa ban yo kajing sai halor jong kata